Non malom ke digital akai mate 4G 5G ason hem totlun pen Flipkart pen dang lok ason tin hormu hortar nang ponlong et sita boka jana long elong la hai hormu nang kele pen online shopping atunga phan ahem ke thondam titilo boda karbeng long arlo abang ke sik schedule adim pen aposi inglong aso pen akaprega khai tum beha claim ji pulote karbeng long autonomous council pen aronalo donangji ansi aronatang choklimji Bonta boga jana long kido online service mate Instacart Service Private Limited asai hema bange thangna da lobe pin pensi biha choklem lo bangso putak hamphanga song atum arjulong si adimalong humridam lo bangso ka humridam mahut kelong pona tengke bangso Instacart Service Private Limited abangke Karbi Anglong Autonomous Council pen thangna da lo avisi longdam lo Bangso kahumrida mahut KSA Bogajan District Committee lapen Assam Jatiyawadi Yuva Chatra Parishad Bogajana Road tumpen Karjupona Huda Banke ahem phuvega bangs kame arona tengpen iklemji aphana banke thangna alota kavidera jok chethandun thekthesi dukoglo ये जो है ना इंस्टाकार्ट कब से खुला हो ये कितना दिन हो गया आपको मैं बोल रहा हूँ बात करने के लिए आप बात कर लीजिए हम लोग का सवाल ये नहीं है हम लोग का सवाल है आप लोग का ये जो इंस्टाकार्ट है ये कब से खुला है ये बताइए हम लोग को मैनेजर तो मैं ही हूँ तो मैनेजर आप- नहीं थी आप- मैं ही हूँ तो आप किसी एक बार बोल नहीं बात सकते। बात कर लीजिए मैं तो आपको बोल क्या ही क्या रहा हूँ। डॉक्यूमेंट आपसे हम लोग को दिखाएंगे वही इसके रिगार्डिंग बात कर लीजिए आप किसको नहीं, बात करना नहीं, है? आप- जो नंबर बात- दे रहा हूँ ना, आप मैं यहाँ आपको- का कौन है इंचार्ज कौन है ये आरपी सिंह आरपी सिंह कौन है ये सेंट्रल का है Karbi Anglong Autonomous Council hin pen kipi trading license aron alo kavi pin pen lapusona beha ke klema banki chokchi lasi bangso sukhanjana long kido Instacart Service Private Limited online shopping abanke prabjin pen ingham ponbek nangji pusi KSA asonga hin pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan kachuning ri padopon Karbi Anglong Autonomous Council Higher Authority Ilitum Kaching Hon Dr. Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong Autonomous Council Alang Lisi Labangso Taxation Department ke Alang Lisi in charge lo si Alang Lipan Chuning Ri lo Prabjin pen Labangso Instacart Service Private Limited laso as adim long bang alo choklim ka vidya adim long prabjin pen labangso kang haponji pansin litom karbilo charlia song la pen pini JYCP hen pen litom chuning ri pon lo taxation department atom han chuning ri lo nang litom hin pen satame ka khuruk ponji pansi nilitom chuning ri lo la pen aron alo ke choklim ave plong te hal hai satame nang litom inkir pon lap ning posi nilitom hen pen chuning ri padikrim lo Lipat harpen projantirang lapen bokajan pen anantirang Karbi Anglong live